mbere na mbere yo kumva inkuru banza ukore subscribe, ubundi ukore share, comment ndetse na like, kuko ibi ngiye kukuvuga kutaba kukubwira ni inkuru utazigera wongera kubona ubundi, kuko irababaje. Kwirirwa abantu man, ibi bintu mwirirwa muvuga ngo Kiramani ngo yagemye, ngo Kiramani ngo yatondekanye n'umugore we, ngo Kiramani ngo yabuze aho kwishyura ngo abakozi, Kiramani yabuze ayo kwishyura iki umukozi wo mu rugo, Kiramani yagurishije imodoka, Kiramani ari gutega moto, Kiramani yabuze ibyo kurya. Bicucu gusa, pombafu man. Nimba uri umuntu ukora ku kinyamakuru cya mbere, wishakira views ku muntu umusebye umusenye izina rye, sibyo? Iyi message Kiramani azamfashe ayumve, ntakagira umuntu uza kugusenya mu buzima bwawe. Ubundi se mbere ukennye, abo bantu baza bavuga amagambo ninde wagufashe? Ibinyamakuru byose, Instagram, TikTok, YouTube, Kiramani yabaye Kiramani. Mujye musenya ibyo mwubatse, ibyo mutubatse mureke kubisenya. Ibintu by'ubugegera muza mushaka views ku bantu, mwirwa muvuga amagambo ku bantu. Nimba ari abantu bakundana, bareke bakundana ntabwo bakugishije inama. Nimba ari umuntu wakennye, ntabwo yaje kukugabuza, ntabwo yaje gucumbika iwawe ngo afate ibintu bikoresho bye azi iwawe. Kiramani ni umuntu w'umugabo, ntabwo ari umuntu mwirwa mubunza mu binyamakuru mushakiraho views. Ese wowe wazipostinze ukishakamo views, nta bindi bintu mwakora bitari ukwirirwa musebya abantu muvuga inkuru zitabaye? Abantu b'ibicucu gusa man. Biba bibaje kubona abantu bashaka views ku muntu, views zitanahari, birirwa bavuga amagambo adahari, amagambo adashinga man. Ndi kuvuga n'agahinda, kuko buri muntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga nta minota 5 yashira atageze ku nkuru Kiramani yirukanye umukozi, Kiramani yabuze aho guhemba abakozi bakinana, Kiramani umugore bashwanye, Kiramani yagurishije imodoka, Kiramani ari gutega moto akabura aho kwishyura, Kiramani we pumbafu. Stop, mujye mumenya umuntu mu byubahiro bye, mwe gusenya izina rye. Ese uko uretse ubugegera n'ubucucu n'ubuhirimbiri, ibibazo mwagiye muhura nabyo mwebwe bwanyu bingana biti? Mwagiye mumenya ibintu mwahuye nabyo, ibintu byo kuza ngo kanaka ngo barakundanye, ngo batandukanye, ngo yererere. Umva, ibyo binywa byanyu mujye mushyiraho kore, kwirirwa mubunza amagambo. Nimba ari abakundana, nimba ari abakennye, nimba ari abashwanye, nimba ari abagenze gutya, ujye umenya uburiri uryamaho, ugenda ufata agasego uryamaho, ari kugenda ukine n'ipantaro wambara buri munsi, niwe uhinduranya nayo. Yaba ari wowe uri umuhinzi, yaba uri umunyebusiness zimeze ziti, ukora ku kinyamakuru cya YouTube nk'uko mutwumva mu bitangazamakuru, kwirirwa mu bitangazamakuru ngo mukunde muhembwe na YouTube amafaranga menshi y'ibihuha, ariko mukangiza abantu mu mutwe wabo mukabasenya man. N'ubugoryi ni n'ubutindi. Murifata ngo yakoze ubukwe, ngo nyuma yabyo ngo yabuze amafaranga. Yabuze se yaragusabye man? Ntago ari abo bonyine, natwe turavuga ngo nk'urugero ngo Bombo Karate ngo yakundanye ngo n'uyu nguyu, ngo bigenda gute, ngo yerererere. We pombafu, mujye muziba.